uyu munsi tugiye kuganira kuri UEFA Champions League. UEFA Champions League yarayibaye. Ikipe turahera ku ikipe ya Benfica yari yakiriye ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya FC Barcelona ni ikipe wabonye ko itari yitwaye neza, gusa nyuma yaje gukora comeback itsindamo ibitego 5 ku bitego 4. Iyi kipe uwo bita Parverdis yatsinze ku munota wa 22, yatsinzemo igitego no ku munota wa 30 ku ruhande rwa Benfica. Arujo ku munota wa 68 yaje guterekamo ikindi gitego. Gusa niko ku rundi ruhande Lewandowski nawe yararaho, Rafinha yararaho, ibitego bigenda bigwira birangira FC Barcelona ibonye ibitego 5 ku bitego 3. Ikindi mwibutse ko Cabral ku munota wa 68 yabonye ikarita itukura. Kuvuga ngo iyo hataboneka ikarita itukura sinzi ko kugeza uyu munsi tuba tuvuga ibindi, tuba tuvuga n'ubundi indi nsinzwi itari ya FC Barcelona. Sibyo birumvikana ibyo ngibyo. Byantiye kwibaza ngo ese Real Madrid na FC Barcelona na Liverpool yarayitsinze uyu mukino wayo nawo utsinze. Navuga ko bitari byoroshye ko ntabwo yabonye amanota mu buryo bworoshye, n'ubundi byayigoye kugira ngo ibone amanota 3, gusa yayabonye. Sinzi ko hari uwatinda ko amanota 3 yayacyuye, ariko mu gucura ayo manota 3 yatsinze ibitego 2-1. Ntabwo byari biyoroheye. Benshi bari bazi ko Liverpool iri buze gutsindwa bitewe n'uko yari irimo kwitwara mu kibuga, ariko byarangiye itsinze. Ngira ngo naho no muri Liverpool naho no muri iyi mikino naho habonetsemo ikipe icyura ikarita itukura. Ngira ngo habonetse amakarita atukura menshi kuri buri ruhande hagiye haboneka amakarita atukura. Ngira ngo kuri Benfica habonetse ikarita itukura, kuri Atletico na Leverkusen bombi habonetse amakipe atukura, na PSV naho habonetse amakarita atukura. Ni ibintu wenda ntabwo mbizi, ariko mbibutse ko uyu mukino wari umukino wa 7, hategerejwe undi mukino wa 6. Mu mukino wa 6 amakipe 8 azaba yaramaze kwikarifiya. Nyuma y'uko amaze kwikarifiya azagenda ategereze andi makipe asigaye yose akina imikino yo gukuranamo. Ya mikino yo gukuranamo niho hazavamo amakipe nanone 8 azajya guhatanira iki gikombe cya UEFA Champions League. Ngira ngo murabizi neza ko ibintu byahindutse, ko mbere yakinwaga atari ko uyu munsi biri gukina. Hari amakipe 8 ya mbere tegerejwe umukino ejo. Hari amakipe 8 agomba kubanza kwikarifiya ya mbere azafata. Hanyuma ya makipe yandi yose asigaye azagenda akine imikino yo gukuranwamo. Andi bazajonjoremo amakipe 8 azaba yasigaye, noneho ajye guhatana na ya makipe 8 yari yarikarifiye mbere. Kugira ngo ibyo ngibyo nabyo birumvikanye. Hanyuma nihuse kuko mfite amasaha make, ngira ngo Atletico de Madrid yarayitsinze Leverkusen
ibitego 2-1, naho Atalanta yatsinze Sturm Graz ibitego 5-0. Ibitego 5-0. Naho Monaco nayo yakubise Aston Villa yatsinzwe igitego kimwe, ariko kukigombora byayinaniye pe. Sinzi wenda icyari cyabiteye, ariko iyi Monaco rwose ntabwo yagombaga gutsinda Aston Villa. Gusa badefanze neza, igitego cyabo kimwe bagihagararaho, birangira batahanye amanota meza yabo 3. Ntawe bayajurira uko bayacuye. Hanyuma indi match yarayibaye, habaye Slovenia yakinye na PSV, yatsinze ibitego. PSV yatsinze Grozved ibitego 3-2. Ku ruhande rwa PSV ariko hari habonetse ikarita itukura. Ni amahirwe adasanzwe kuba wabona ikarita itukura hanyuma ukaza gutsinda umukino. Ni ibintu bitoroshye. Ngira ngo ikarita itukura yahawe Flamingo ku munota wa 50, ari hakiri kare, ariko birangira ikipe ibonye amanota yayo 3. Hanyuma ngira ngo amakarita yabonetse muri uyu mukino yari menshi, ariko nubwo yari menshi, ngira ngo nta kintu kiremereye amakarita yahinduyeho. N'ubundi Benfica yego wenda uretse ko byashobokaga ko yatsinda FC Barcelona, ariko n'ubundi Barcelona ndumva ni ikipe nkuru kurusha Benfica, sibyo? Hanyuma ku ruhande rwa Liverpool yagombaga gutsinda, ni ibisanzwe, yatsinze ibitego 2-1. Ngira ngo ni Juventus yanganyije na Club Brugge. Hanyuma ikipe ya Slovenia yanganyije na VfB, nako yatsinzwe na VfB ibitego 3-1. Bologna yatsinze ikipe ya Dortmund ibitego 2-1. Ngira ngo iyo niyo mikino yabaye. Hanyuma uyu munsi Leipzig ifite umukino ku isaha ya 1:45 ibuze gukuramo na Sporting Club. Noneho Shakhtar Donetsk iraza guhura na Brest ku isaha 1:45. Yose izo match zirabera rimwe. Feyenoord ku isaha y'isa 4 iraba yakiye Bayern Munich. Ngiyi match ikomeye mbararikira kuba mwareba. Match irabiryoshye pe. Niba mwabonye match ya FC Barcelona iri joro, bashiramo igitego bakishyura, bashyiramo igitego bakishyura, ngira ngo n'iyi match rwose iraba ari umuriro, irabiryoshye. Hanyuma ku isaha y'isa 4 nanone haraba hari ikipe ya Arsenal iraba yakiye Dinamo. Ngira ngo ni kwa Arsenal biragoye wenda kuba yatsinda Dinamo yahakura amanota 3, ariko uko byagenda kose iyi nayo ni match irabiryoshye. Hari Milano ku isaha y'isa 4 iraba yakiye Girona. Hari PSG iraba yakiye Manchester City ku isaha y'isa 4. Real Madrid iraba yakiye Leipzig ku isaha y'isa 4. Ku isaha y'isa 4 nanone Celtic iraba yakiye Young Boys. Iyo imikino iteganyijwe uyu munsi. Ku rwanjye ruhande ndibaza ngo ni iyihe kipe iri gutsinde. Gusa amatsiko yo kureba Real Madrid, agira amatsiko yo kureba Man City na PSG. Rero ngira ngo wenda birumvikana ko Real Madrid iri butsinde Leipzig, ariko
make nababwira kureba ni ikipe ya Man City na PSG ndetse n'ikipe ya Feyenoord na FC na Bayern Munich. Rero bakunzi ba James TV Sport News, kugira ngo iyo niyo makuru yaratuganiyeho.